شنگال یەک ji deverên herî bitir li ser astê Iraqê arîşa û hêzên çekdarên cuda cuda lê têne dîtin. 3 salên hejda şeعبî dest bi ser çiyayê Şingalê de girtiye, lê ji hatina wan ta niha hîç gorankarî û xizmetguzarî li deverê nehêne dîtin. Ev çende jî bûye cihê gazindê li dev şingaliyan û dixwazin şingal nekin gorapana milmilanê, belkû şingal pêtîvî bijin û avakiriniye û yasa li deverê berqerar bêt. اف قواتل نشرعي ونكارب تشتكي بقنش مرة خو بدنا عالي مجالي بدنا قواتك ام استفادة المبا اعمارش مرة تشيبا ابو كهربين ما تشيبن جهد جيد ما تشيبا هناكش باما وهناكش باوان ام كهربين فقارن جيد خو حبونا حجدا شعبي الشنغالي دا ابوا بس سالا امن وامانك تشينا كريا يعني هنجي شو ادعي شنغال بترديك تشبراستي هكا افنتي دبانا هو عالمنا ما بون هو فقربنا سرج هو وارد خو اف امن وامانه شنغال دا تشينا كن خساري ليدكن فيداك ليناكن چەندین پارێزگەیەن عێراقê li bin kontrola hejda şeعبî deyne û li bitiriya wan cihan arîşa û nerazîbû heyne ji balhewlatiyan ve çavdêrekî siyasî tîne ziman şingal dikevde metirsiyek dîtir heger hat û ev planên li ser şingalên hatin rawestandin ji bal hejdê ve. تایبەتمەندیکە خۆهەیە خەڵکی شنگال و شنگالجی ئەم هیچ باوەڕ ناکەن و حەجدا شعبی کاریبێ ئارامی لە شنگال دەبێ پەیداکە دلیلەوێ چەندێژی هەتا نۆکاوە ماوەی 2 ساڵ بتر حەجدا شعبی لەوێ دەسەڵاتن هیچ نەشیانە چه خزمەت گۆزاریە پێشووی خەڵکی وێرێ پەیدا بکەن و نا شێن چه پرۆژا پێشکەش بکەن و نا ئارامیش خەڵکی شنگال و باوەریکەش خەڵکی شنگارە پەیدا بکەن لەو ما خەڵکی هەتا نۆکا قبول نکرد سرخوک و البن دسالات حجدا شعبی ببینن دود بینی و هتانو که کمپادن آوارا خانیên wêran û talan û nebûna xizmetguzariyan li her gund û komalgê şingal têne xweya kirin. Desalata niha şingal bi rêve diba, xelkê deverê dibîne nikara mafayekê bigihne devera wan û nîşanavê çendê jî şingal wek xumaya serê çendîn salane û ew hêz nekarîne li cihên xwe karekî baş û xizmetê û pêşkeftinê berpa bikin. Lewra dibêjin çûrkirina deverê ji aliyê hejdê û hêzên bi ser ve baştîn çareseriye ji bo aware vegerin û avadanî çêbiba û carek dî şingal ji bo yê xelkê resenê wê vegere. Meha Şingalî Kurdistan 24 Komelgeha Şariya. Çavdêrên siyasî dibêjin daxwaza serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê ji netewên yekgirtî ji bo beşdarîkirin di danûstandinê navbera Hewlêr Bexdadê de wê yekê nîşan dide ku hikûmeta Herêma Kurdistanê ji qasa ceddî ye dirêkeftinê de û dixwaze aliyê sîyem bibe çavdêr bi ser proseya danûstandina rêkeftinê û bicîkirina wê. سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان داوا دەکات نەتەوەیەکگرتوەکان لە مەودووە وەک لایەنی سێم لە دانوستانەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بەشدار بێت.